Vaso Bakočević, poznatiji kao Psihopata, rođen je u Risanu 1989. godine i trenutno je najpoznatiji crnogorski MMA borac. Još kao mali, Vaso je bio izuzetno problematičan mladić i kako je sam više puta izjavio u raznim intervjuima, postoji mnogo ljudi koji su počeli trenirati borilačke sportove jer su ih drugi maltretirali, dok je u njegovom slučaju on bio taj koji je maltretirao svoje vršnjake. Vaso Bakočević spada među najkontroverznije MMA borce na Balkanu, možda čak i najkontroverzniji, no to se ne odnosi na njegove ispadima izvan oktogona, već na njegove postupke unutar MMA sporta. Poznat je po trash talku s protivnicima prije mečeva, napetim situacijama na vaganju i vrlo krvavim borbama. Također je poznat po tome što ne bira svoje protivnike, što ga je često koštalo poraza. Na svom borilačkom skoru ima više od 20 poraza uz 40 pobjeda i jednu neriješenu borbu. Vaso Bakočević je apsolutni rekorder po broju MMA nastupa među regionalnim borcima, a nedavno je započeo nastupe i u boksu bez rukavica. Tijekom svoje bogate karijere Vaso Bakočević je nastupao za gotovo sve regionalne MMA promocije, uključujući MFC, Collision Fighting Championship, Tesla, Megdan Fighting, LFC, FNC te mnoge druge. Također je imao nastupe za VFC, KSV, Bellator, M1, Superior FC i mnoge druge ugledne organizacije. Osvojio je brojne pojaseve u tim organizacijama, a u VFC-u je čak nekoliko puta uspješno obranio pojas u lakoj kategoriji. Vaso Bakočević je poznat kao veliki showman i atraktivan borac, privlačeći kako one koji ga vole, tako i one koji ga ne vole. On je borac koji privlači publiku i prodaje ulaznice za svoje mečeve, uspješno promovirajući sebe i svoje nastupe. Ova karakteristika čini ga atraktivnim i za sponzore i za organizacije za koje nastupa. Iako Psihopata nije borac koji bi mogao predstavljati ozbiljnu prijetnju kvalitetnijim MMA borcima u smislu borbenih vještina, njegov manjak kvalitete nadoknađuje trash talkom i drugim elementima koji su mnogo zanimljiviji većini navijača od same borbe. Zanimljiva činjenica je da je kao mladić trenirao i karate i nogomet istovremeno. Nakon što se preselio u Beograd, nastavio je s nogometom, igrajući profesionalno na poziciji beka u Srpskoj ligi. Međutim, njegova nogometna karijera završila je nakon što je suspendiran zbog incidenta u kojem je nokautirao protivničkog beka na jednoj od utakmica. Svoju MMA karijeru službeno je započeo 2010. godine pobjedom nad brazilskim borcem Ivan Rodriguez Gutierrezom, iako Vaso tvrdi da je prije toga imao jedan profesionalni meč koji je također pobjedio, no snimak tog underground meča posjeduje samo on. Na početku se borio s regionalnim borcima, stigao do sjajnog skora od 11 pobjeda i jednog poraza, a počelo se šuškati da je već tada na pragu ulaska u UFC. Međutim, Bakočević je pokvario svoj izvanredan skor ne birajući svoje protivnike i do danas UFC ostaje samo njegova neostvarena želja. Psihopata je stekao veliku popularnost borbom protiv Stefana Zvijeri na Megdan Fighting organizaciji za pojas lake kategorije. Prije tog meča vidjeli smo klasičnog Vasu Bakočevića koji je provocirao svog staloženog i mirnog protivnika. Razgovarali su čak i putem video poziva, a sve su to organizirali, snimili i promovirali na društvenim mrežama regionalni MMA portali. Hype oko te borbe bio je ogroman, a sam meč nije razočarao. No, ono što je privuklo izuzetno visoku gledanost i donijelo ogromnu popularnost za oba borca, osobito Vasi koji je već bio regionalna MMA zvijezda, bila je opća tučnjava koja je izbila između Vasovog i Stefanovog tima samo nekoliko sekundi prije kraja borbe. Nakon pregledavanja snimka, suci su jednoglasno proglasili Vasa Bakočevića pobjednikom. Ta odluka, sama borba i kaos koji je uslijedio nakon meča izazvali su lavinu komentara i privukli veliku pažnju regionalne MMA scene. Nakon pobjede nad Stefanom Zvijeri, Vaso Bakočević je zabilježio jedan poraz, ali zatim je krenuo u seriju od 7 uzastopnih pobjeda.
Ta serija uspjeha rezultirala je pozivom od strane Bellatora, jedne od najvećih MMA promocija na svijetu i najvećeg izazova s kojim se Vaso Bakočević do tada susreo. Njegov protivnik za debi u drugoj najjačoj MMA promociji svijeta bio je Andrej Koreškov, bivši prvak u welter kategoriji u Bellator organizaciji i u to vrijeme jedan od najboljih boraca u kategoriji do 77 kg na svijetu. Vaso je naravno prihvatio ovaj izazov, iako je ušao u meč s slomljenom šakom. Nažalost, borbu je izgubio nokautom već u prvoj rundi. Nakon poraza od Koreškova, Vaso je ponovno nanizao 6 uzastopnih pobjeda, što mu je donijelo novu veliku priliku protiv još jednog velikog imena u svijetu MMA. Njegov protivnik bio je Boris Mankovski, koji je bio šampion KSV organizacije sve do dolaska Roberta Soldića, koji mu je preoteo titulu. Mankovski je još jedna legenda borbe, ikona poljske KSV organizacije, a meč se odigra u Zagrebačkoj areni pred hrvatskom publikom. Nažalost, i ovaj put je Vaso Bakočević propustio priliku da se dokaže protiv jednog od najboljih protivnika s kojima se ikada borio. Izgubio je gušenjem već u prvoj rundi. Vaso Bakočević je izjavio da je nezadovoljan svojom izvedbom na KSV-u u Zagrebu. Rekao je kako je ušao u meč sa Mankovskim previše opušteno i brzo je upao u gušenje, što je rezultiralo njegovim porazom. No, takvi neuspjesi ga nisu obeshrabrili, jer kroz karijeru je doživio i mnogo pobjeda i poraza. Nakon KSV-a ostvario je još jednu pobjedu, a zatim je uslijedila sljedeća značajna borba koja je bila snažno podržana od strane publike i ponovno se dogodila u Hrvatskoj. Dražen Forgač došao je s idejom organiziranja borbe za BMF pojas, slično kao što to radi UFC. Priliku da osvoje taj pojas dobili su Vaso Bakočević i Ivica Trušček na FNC organizaciji, što je ujedno bila njihova revanš borba. Međutim, Vaso je još jednom razočarao svoje fanove neobično lošim nastupom. Obojica boraca su potpuno zaslužili priliku, budući da su poznati kao ratnici koji nikada nisu birali protivnike, već su se borili sa svima. Psihopata trenutno sudjeluje u KSV-ovom projektu Genesis, koji organizira bare knuckle borbe. Vaso je dobio neočekivan poziv za ovaj meč i suočio se s poljskim kickboksačem koji je imao iskustva u boksu bez rukavica. Na oduševljenje svojih fanova, Vaso Bakočević je ovu borbu dobio nokautom u drugoj rundi. Nakon pobjede, u ringu je izazvao nekoliko svojih starih rivala iz KSV-a, najavljujući buduće nastupe. Vaso Bakočević je veliki šoumen i borac koji nikada nije birao protivnike, ali isto tako rijetko kad ističe svoj privatni život izvan oktagona. Unatoč tome što je MMA borac s više od 70 profesionalnih borbi, Vaso Bakočević je otac i muž, a također je izuzetno karizmatična i pozitivna osoba koja nema problema reći što misli. Oni koji ga poznaju kroz borbe, vaganja i intervjue često ga percipiraju kao pravog psihopatu, no on je jedan od prvih boraca koji je shvatio važnost prodaje borbi. Osim svojih borilačkih sposobnosti, shvatio je kako otvoriti nova vrata i stvoriti nove prilike za sebe.